Allahu Akbar. Arang aja ning kono ganang. Pengen isi bunuh diri. Pripi keturunan kang ditinggal keri. Coba wong cangkring mari minumi lan ogal-ogalanane inget nih keturunan anak wis bujang bareng Entis Production lanang wadon gede cilik tua nom ngumpul nih kene mumpung keker panggung mangga iya. ngumpul mangga lamun nare toba rumah tangga bebeliran asik aja nganti awan bengi keluhuran kalau anak yatim paling kasih sang kemimah buyuman ayo nayakan rasane diajak
Coba dan meri ini Kogalanan majikan tua Majikan tua Majikan tua Majikan tua Majikan tua Agak hormati majikan tua Nonok api sama wong ayu anaknya semua anaknya bapak 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 bos bubur bos bubur bos bubur bos bubur nok caca bos bubur Majikan lanangnya karo majikan wadon pengen nembang beli jagian tibang deke dewek